Waramutse neza rero reka nkwifurize kugubwa neza kandi nongere ngo ikaze kunyungura amagambo official muri iki gitondo ku ya 22 Gashyantare 2024. Reka turebe amakuru abyutse avuga abanyeshuri bane ba kaminuza ya Kibogora Polytechnics bahiye barakomereka nyuma yuko gaze yabaturikanye mu nyubako y'abahungu bararagamo ahagana saa 2 n'igice z'umugoroba wo kuri uyu wa gatatu tariki ya 21 Gashyantare. Abo banyeshuri ko ari bane bahiye amaguru n'amaboko ubu bakaba barwariye mu bitaro bya Kibogora mu karere ka Nyamasheke nk'uko amakuru dukesha imvaho nshya abivuga. Dr. Mukamusoni Mahuku Daria n'umuyobozi wa kaminuza ya Kibogora yavuze ko ibi bikimara kuba bahise batabara umuriro bakawuzimya utaragera mu bindi byumba. Yagize ati nta bana bane b'abahungu bari mu cyumba bararamo batetse razira baturikana bose bashya amaguru n'amaboko ku buryo budakabije. Ati abanyeshuri bacu biga ubuforomo bahise babajyana mu bitaro bya Kibogora. Ati tuvuye kubasura bari kwitabwaho n'abaganga uko bishoboka ko yakomeje agira ati bikiba twahise dutabara kuko dufite abashinzwe umutekano bacu bahuguriwe kuzimya inkongi z'imiriro tukanagira kizimya mwoto nyinshi bahise bihutira kuzimya ngo umuriro udakwira mu nyubako zose mu minota 30 byari birangiye. Ibikoresho by'abo banyeshuri byari muri icyo cyumba byahiye ariko kubw'amahirwe nta kindi cyumba umuriro wagezemo. Uyu muyobozi yavuze ko kuba gaze abo bana batekeshaga yaturitse igatwika icyo cyumba bitavuze ko bagiye guhagarika imikoreshereze ya gaze muri icyo kigo, ahubwo hagiye kubaho ubukangurambaga abahiga bose bakigishwa imikoreshereze yayo. Ati muri politiki ya leta harimo gushishikariza abaturage kugabanya ibicanwa by'inkwi n'amakara bagakoresha gaze. Sitwe rero twayica ahubwo tugiye gukora ubukangurambaga bwo kwigisha abanyeshuri kugira ngo babone ko bayikoresha neza kuko dutekereza ko guturika byatewe n'ubumenyi buke mu mikoreshereze yayo. Dr. Mukamusoni yashimiye inzego z'umutekano z'ubuyobozi zabatabaye avuga ko abanyeshuri bahuye n'ibi byago bari kwitabwaho ndetse bari bukomeze kuba hafi harebwe n'uburyo bashumbushwa ku byo bahatakarije kandi ko banihutira gusana icyo cyumba. Niyafatiye ibihano byo kubirwanisho ku ngendo n'amatungo y'abakuru b'abarwanyi batandatu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe intambara ishyushye mu burasirazuba bwa Kongo. Mu bafatiwe ibihano harimo umuvugizi wa gisirikare w'umutwe wa M23, umujenerali w'umutwe Force Démocratique pour la Libération du Rwanda FDLR hamwe n'abayobozi babiri b'umutwe wo muri Uganda witwaje intwaro witwa Allied Democratic Forces ADF. Abandi barimo umukuru w'umutwe wa CNPSC Coalition Nationale de Peuple pour la Souveraineté du Congo, umutwe ugizwe n'abamayimaye hamwe n'uyoboye umutwe witwaje ibirwanisho wa birwaneho. Ibyo byatangajwe ku mugoroba w'ejo kwa gatatu byakurikiye inama y'akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi, ikaba yari ifite intego yo kuganira ku kibazo cy'umutekano muri Kongo. Naho muri Ukraine amakuru avuga ko ni ingabo 60 z'Uburusiya zishwe nyuma yuko ahantu hakorerwaga imyitozo mu burasirazuba bwa Ukraine bari barigaruriye harashwe misile ebyiri. Amakuru aturuka agera kuri BBC avuga ko ingabo zari ziteraniye aho mu karere ka Donetsk zitegereje ko hagera ku muyobozi mukuru. Amashusho y'ibyabaye yagaragaye yerekana umubare munini w'abapfuye. Umukozi w'Uburusiya yemeje ko igitero cyagabwe ariko havuga ko raporo y'abapfuye irimo gukabya gukabije. Iki gitero ngo kije mu masaha make mbere yuko perezida w'Uburusiya Vladimir Vladimirovich Putin abonana na minisitiri w'ingabo Sergei Shoigu. Muri iyo nama kandi Generali Shoigu yavuze ko Uburusiya bwatsinze mu bice byinshi by'umurongo wa mbere maze avuga ko ifatwa ry'umujyi wa Avdiivka herutse ariko ntacyo yavuze ko byabaye mu karere ka Donetsk. Hanyuma ngo abanyapalestina bamaze kugwa mu ntambara ya Hamas na Israel barenga ibihumbi 30. Amashami ya ONU 19 n'amashyirahamwe akorana nayo arasaba Israel gukora ibyo yabwirijwe mu kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Muri ibyo harimo
ay'intambara. Ayo mashyirahamwe avuga ko kubahiriza ayo mategeko byatuma imfashanyo zirimo imiti n'ibiryo bishobora kugera ku banyagihugu bo mu ntara ya Gaza byoroshye. Mu itangazo aya mashyirahamwe yasohoye avuga ko ahangayikishijwe n'intambara ya Hamas na Isirayeli, asaba abayobozi b'isi kurwana icyo bita akaga katagira izina gashobora kwaduka. Iryo tangazo rigira riti indwara ni nyinshi, inzara yugarije abantu, amazi ntayo, inyubako zarasambuwe zarashenywe, ibitaro bisigaye bisa nk'urubuga rw'intambara, abana barenga miliyoni babayeho mwihahamuka, abasivile bo muri Palestina nta bufasha bafite. Amashyirahamwe yasohoye iryo tangazo harimo ishami rya ONU rishinzwe ibiryo ku isi PAM, rishinzwe ubuzima n'abantu OMS, ikigega cya ONU cyita ku bana UNICEF, ishyirahamwe mpuzamahanga CARE n'ayandi. Itangazo ry'aya mashyirahamwe rije nyuma y'umunsi umwe Amerika yemeje ingingo y'akanama ka ONU gashinzwe umutekano isaba ko intambara hagati ya Hamas na Isirayeli hagarara. Hagati aho mu gihe kiri munsi y'amezi 5 intambara ya Hamas na Isirayeli bimaze guhitana abanyapalestina baba bagera mu bihumbi 30. Reka nkwifurize gukomeza kubana n'inyunguramagambo official, amakuru agiye atandukanye turagenda tuyabagezaho ndetse n'ibiganiro byiza cyane bigufasha gukomeza kugubwa neza, kandi ufite ikintu cya mbere tuzi neza ko ari amakuru. Ntujye kure. Inyunguramagambo official.